play fi baro pidangi pe yeku kubor jong mau por habing nya che prang bat katup kubor he kani kapor tung ne pe iki mat ke bakong san jong ka kubor kumne ka shaula himalaya ban pensa yeki nong meghalaya ha kani ka ayom tlang penkup burom ka frang yamaha yeki nong tho kubor ba yakun pusha e ka klam covid khat khandai penshna ying a ka hspdp yeki khon swet ha mau pun mau khel penlong da ka jinga kop thei bhabriu balatip kum ka miss riboy tourism araja r4r henriu lak tli kilong yeng nong kendong kin yo umdi how araja r4r na ka jgm here kinong ilam ka regional committee hatarabari syaban penbe ye uput usam play pada uba bs marbanyang ya ka lempung ye lekai kenjat ball mau ko phet Ki nong shong snong jong ka jela Meghalaya tang supoi ubnai naiwing kilas dang banse ye ki jains ai baru bantiranga lane ki hitar ban pens ai ya ki ing kisem ki jongki kumta ban ya khoni ka jing khriat ki portalang na kalyang ka nesfas ka weina ki kanhun ka baya khun ban pen ki imbiang ye ki jingbam tanrai ka jela kalawan ra da ki kanja shaula ki bakam pher ki balatip ki shaula Himalaya ka jing ya pher jong kini ki shaula kalong banalor bakidan artili ki jakashat lasnaru wat yo atas kana kanang bakatadam kabami nang tei kan umru nga po ing katkum ka jing thu daw executive director ka Nesfas wa Pius Rani longru balada thang khandiat kiding langkhot ka jing sai kapur habaro ka we ka kamera he to mentang isngap e ka jing thu ka bakhambania na ba Pius Rani halor kite ki shaula bakhamphala lap ngisem mong bahagi tu ki kamera set jungi ke bangi pe menta bonsen ni long bakat tedem kawan po yeng ha kakta ye ko ka khia jungi ro ha nama kata kadau long ngila design bahai kene ngila le bahai kene study ban ngila tai apat ban kene ke Himalayan Rocket Company stop keberan po Himachal Pradesh ban wan singi ban ya trelang hanur kom lesi bakan wan ra ye kene ka ya kata ka ya ka bah kamel se ki yeng gisem ki jungi nama kata kadau long PE hang ni ka stop keberan hang ni kairap yengi kidon artli kini ki jakaset phila ban set hang ni ka benong kong ka kham khlain ba bada kani ka baar ha ka baar u phila ban set ha ka por ba phi thangi ki deng rong phim nei ban thang na ki deng ki ba he phi ban thang na ki deng baret ha kartum ki jing khen jungi ha kane lada phi thebi kini ki deng hang ni kan poi la kumno ka to ka deng ba ya ba kan poi ar kilo ha nda ba kala me ba kum to kan ne ba kani ki jing sai hadu lai kan tai ai ha lembaga ni ka inisiatif ngila le kumno ngila Aisyah ki midday meal program ngila midday meal school syaki ICDS nang ta syaki dobar hall but kawai nak feedback bang US bang ngilap ngisem long ba khamtam kumentau benai telang bo bah ki dobar hall ki le kumno long ba ki yasong meeting kumdo long ka peja kan ndai menta long kila la long ban kham syong kham slam kamot na lo ba ki syong meeting ru phila ban teu syang ne kata long ke jing yo nong ba khrawen bar ba kongsan ha syong ne ki midday meal ha nama ki midday meal long ki penon kam hak ding yap sibo nong ndai lembaga ni ka lembaga ni stop kala duna ba ha nama kata kadau long kani ke innovation la se kalong ka bakong san ba bad mentarung ila ai hakini ki to ki dukan sya ong bakin ne yo kila ai feedback giong ba lamba kani tang sipang lai kemot khamtam ki to song dukan sya mo kani kala ai rap sya phina pe mentah ni long ba tang humba ar minute la se phini ikatadam re mentah mi itadam syura ba thang ni kadeng kani kalong ka ba kong san phana ladangi pe na ko ka khia ken ha mentang ina ya tre syu bagi snong long ba kumno la se long ba ngin ra ya kani ka mini ka balong khamrit kani khanang ble yu long ba hakito ki yeng ki baret dei ngila ban penon kam yeki kan kata long ka jingkong san jo kani ka stove kan larafi don kino la se ki bakwa la se ban tip khamni aphilawan ban jingo spo office jungi hapon swas pinda pe ye kani ka stove ne dei ya ka ba phin setting set hang ne ki don artli kini ki banta phila ban set ya ukheu ja la kumno kumba uto kheuja baki ong hak te khasi long siphiang mau to ba he bha gen nak banta ban teusya la kumno kumba life house of pila kamot kabiang bha kani ha nang tare namar hapo midday meal kidon ki khna hado life house phongot ki set yang ni ha kamot ukheu hi long blai biang hin ka size long la kumno hi long ba kan poi be ya ka san 10 kilo kamot long ka khaw ni yaw khaw pila ban set ni ha ka ba sotenat ka long ba habangi nak liang jungi ngile bha research
ngia keren bagi snong nang tada ngidon ki prolog namar kum kena sfasing ya tre bagi we ki partner organisation ki we jaka ngilap ngisem long ya ubadisanya kan ende gide na po Himachal Pradesh nte ude phareng hiru badan tilang ne ude rasal da namar ble yu pulut por da ki bon snem ha ki jaka ki ba stage thanya ki ba stage Himachal ulap usem long ba kajing bagi kendo kolong baki ki bro ki hable ki deng jengai kum to kajing penon kami kadeng kolong basar khai ba nama kata kadau long udisanya kene sistem ban ngi dokumen long ban wan ra kene ka innovation hang nero nama ble yu ki dai dur ba ban ngi senero nama ble yu mangi dang ya thang ding kisnong nang tade ban kit deng rung dang ya kit ba teng sikit kum to tang lai sos ngi kelalot handai lembah kene sistem ladap sikit kamot kelala ban ne ki arta euro kata kadai ka we lese ka bakong san ba long ka bangi ngisngo ban pen pau ya pi hang ne long lese long ba ya kinong rep ha kisnong nong kendong fer ki barang ya thang ding kanil lesi kadai kawe ki innovation ka ba biang tam lesi longban penduna ya ka rukom thangding lada pithet bitang kawe kumne kentum ladang sedong ba transportation kapoi kum balai pho lai pesan hajar hanre lada pithet pat bon teli namar ngi la de phet hado kum ba sau teli long ngi yo ka dor kum ta ba lai pho hajar tangka hado bakanawan hado yung jong pi kai kata kadai ka dor kai kamot long ladang ithet tang iwe takmot karem kai kapoi ka lai pesan hajar ye dah habang ilade ai gini ki stove syakita ki sau teli kita ki snong ngiyo feedback ke ba bonukam nagaliang ka dorbar hall nei ki don ki snong ki boong ba mensua por bangi syong dorbar kam tampur telang menta mo belakhren nei tang sikenta mo la pejam ne syu taban syong henry menta lai kenta ki lala ban ya syong ba ki lala ban ya thuk khana ban ya kren spang ki ki issue jong ka snong ban ya kini ki development fair nalo katar ki yang ki sotna na malu ka saaj ka jing saaj ki om kwa ban phet kata kadai ka we nakaliang jong ka dorbar snong mo nakaliang jong ka ICDS bar ka ka mid day meal pat long ba kila ada biasa de kini kilap kisem long ba ka consumption jong firewood ka long jong ka ding yap de ka long ka baduna ba nang tar ki ong ba mensuang sa jauh mat na maru kawang tedem mo nei mentam yo itedem syu kani ka long ka feedback sa ka ba biang ba kan nang tar ka balai bar ngila air kini ki hakimeram o cafe kini kidukan syah kan kilap kisem long ba men step kitang set tang sipang lai na maru le yu long ba khamtam dukan ong kendong to tang sipang kamot tang det ma phim da don kam e sibon kamot tang sipang gila dep ki ong rum nak liang joki long ba haba ki bo ya kane kasto ba dukan syane ka wan ra jing saj ka khring ru ya kini customer dah tak de we feedback sebang yo naki ba pius rani ngadai executive director hang ni hapon Nesfas ngilatre hang ni la kum ba prasnem take takadau la dafi kwa long bantip khamni as makane phila ban wan office phila ban phun yang aru phila ban namar phila ban wan jingor namak office ngade hadin Nazret ka company penmi skutar ka Frang Yamaha hakas ngi thoding klapen kuburom mikinung tho khubor kibla trish tom bani kun persya ya ka jingpang coronavirus nadu usnam arjar arpho ya ka ne ka jingpun kuburom no penlong haplau jong office Nesfas halaim kra hakaba laidon lang upresiden ka Shillong Press Club uba David Lai Plang u general secretary ba Puels Oklet ba Pius Rani ubdeu executive director jong Nesfas bar kinom ikmat na ka company Frang Yamaha ka Frang Yamaha kalong bakane ka jingpun kuburom mikinung tho khubor kalong ban itu ban yo burom ya ka jingtrei jongki kibalaha ban mi syakmat om tang ban pentip ya ka jingtrei kam ka sarkar halor ka jingada na ka jingpang covid herai kilaha ban len lade ban le check hospital shikishnong ki thau ban pen pau pojba ya ka jinge ba ki pajba kimat na ka jingwan shop kana ka jingpang hakini ki arsnam uba David Lai Plang haba kran na kalyang kinong tho khubor ulong ba kinong tho khubor hakini ki arsnam bawan kana ka jingpang kilamat bun ki jing henry kim shamla ritpat ban pendap e kakamram nakamta ka jing rap e kipajba ulong ru ba kidon kinong tho khubor kibalangat hakan ka jingpang hakapor ba kidang tre e kakam henry snok men pat bom shamla don kibalaklat nakan ka jingpang wala da kakam kadai kabama hakan ka sngi ba penlong e ka jingpan kuburom u presiden ba general secretary ka Shillong Press Club kila plai pajba ru e ki skutar ke bathamai kibrang penmi da ka company Meghalaya, here comes the new Yamaha. Thank you, Pak David. Thank you, Pak Sofet. And foot soldiers, I don't need to say anything because everybody is right in front of you. They've all been doing their bit, and they've been unsung heroes. We've had
our most respected government via the Deputy CM having declared us frontline workers on the 27th of May this year, but that's still in his lips. It hasn't reached his hands as yet to notify. So thank you, Yamaha, for recognizing my colleagues. They've been working very hard under tremendous challenges, constraints, financial, non-financial, physical, spiritual, mental, all kinds, but they come here with a smiling face to thank Yamaha and especially Indon and team for being humble enough to think of us and remember us when we do all the spade work. Thank you very much. God bless Yamaha and everybody here. Kalong ke ba ai men sem na ka benta ki khon swet ki khon rangli khon juki ha ka ba menta ka sngi ka khat lai tri kun nai wing arajar arpuwe na ka liang ka Hill State People Democratic Party Youth Wing mau kurwat kilami pat ba ban penchna ai ya ka yeng ban sa ki khon swet hashnong mau pon mau khau Southwest Khas Hills District haba kren na ka liang uskatri ka HSPDP Youth Wing u 11 san wanyang u laong ba kani ka long tang ka dak ka berin bakum ka Youth Wing kalala ban ajing arab naga benta ki khon swet ai balang ba kani ka jing arab bat no senyang ban penchna ya ka yeng kan long ka jinga da na uslap bat kal air ong u secretary ha ka ju ko por ula ai ka jing ku kerdo na ka benta ka yeng ka sem na du i mei e bat ki khon swet bakin nang yo ya kamet ka bakoi ka bakia ba u ble unang ku ya ki nang ni shakmat Semua nakabangkay kami sa sama nakakawat nakabangkay sama nakabangkay nakakawat nakakawat isna kuberikan pertemuan. Nakaliang jongi kum ka HSPDP Youth Wing. Nakaliang jongi ngiwan hang ni po snong morpor markel. But kandai kasni nam ta jongi banlong bangi yo banya kendo ya kani kalong ying hang ni po morpor markel. Ala jinol kat jongi mi e ni. But ka jing temu ka jongi bi ya ka bangi wan hang ni kalong ba. Nakaliang jong ka Youth Wing ka jongi ka HSPDP. Ya kabangi doni kata kajing temu kajing i kajongi ya kum mungkin ki longyeng ya kabaki kenduk ya kini ya kajing ya kajing kerduk ha kajok kakot ngalaban ong kam tamru kajok kapor bagi long ki konswet tena kalian kajongi iwan hang ni na kamta kadau ya kabangin yo ban ya ai ka ketika mon ketika dia na kabanta ya kabangin yo ban ya senyang lam lani ban kener lem ki ketika jongi ya kabangin yo ban ya pensna ya i wala ilong idak ibarit na kabanta ban yo ban pensna yin nam ta ini ki konswet kidon langut ki konswet harkat ka jingpet ke jongi media tina kale ngejongi idak pada ka jing sungau ngejing sungau ublay ya kaba ula pengak yangi ya kabangin yo wan hune pada kejuk kapor ya kabangin ai ya kata ka jing ya kata ka jing ai ka jongi kum ka jing trimon sobha ka jongi na kabanta ban ya pet ya kabahai kamiat na kabanta kini ki konswet ya kabangin yo ban lai e kat lai bor ibarit jongi de kum na kalian ka jongi kum ka di HSPDP Youth Wing ngiwan hang ni da kata ka jing temu ka jongi bangin ya pai kmat lam syakum kini ki longyeng ke be kenduk ya kum kini ki jing e ka jing ka jongi walangim ngimla lan ngimdon kanu ka kabor kaba nginle lan bangin trei da kabahe trei kum idak ibarit di jongi la ilong isinong rem ibarit ro trei kum kadak ka jongi ya bangin ai syaki kalong da kamensem ka jongi bangi pai ki kmat ke jongi bangin pet ngimla ban syak ngimla ban sengap kam dalai e di hane kapor mata ngiwan hang ni da kaban banginnya sedang ya kabanginnya trei da kabormet ke jongi ban ngikmil tiru bah kini isngi kibanwan kan ni kalong yeng kan yo ya kata yeng kaban yada na uslap ke air pria bat ka kriat kita terter di nakren ke jongi kum kapar hi berkawai bila sim da kawai ke jengmut berkawai ke jeng temuhi da kamen sim bangini trei lang bangini pet ya ka shot
Sebuah ni fiber ki press ki media ki balayawan. Te ikwa berpentim nak kalian kari boy tourism and environmental development forum kejungi ba haunu usnem arjar apuar i long ya ka Miss Riboy Tourism 2022 hang ni po nong po. Kani kalong kabang in organize nak kalian jongka forum kejungi. Bat kejaka ban pelong ini kalong po madan farms im. Kalong outdoor. Te kadon ru ikai price ki bangi la penmang nak pantai kini kinong job kalong ki bejok ya kani ka Riboy Tourism 2022 kinong kanyo sampo wajar kawina karena nasab kanyo laipo wajar but ka second runners up kanyo Hasan ajar but kinyo ro ikijip wajar kijongpi te kata kalong ka ban nakali ka forum jungi ikwa ban pau perthai mantagasni ba khamtam ye kinong sungsnong ki badon i hapo ka district kijungi ba kinya one bani simanta ikun samlai kijungi nakabantakan ye ka Riboy Tourism 2022. Te nakaliang kejunga nga hot nga where ikun samla ibadon po ka district kejungi bakin ya wan syahmat mansim ka ni ka platform kanang bakin yo banta sikui pati platform ki bakam seneng ki balaban compete apo ka jela kejungi bat syabar ka jela. Menteri Rang Ba ke Jela Meghalaya ukon rat ki sangma hakasngi tho ding ka khat atrik unai wing Araja Arfway ulabu yo maunong rim naga benta ke Joravat Combined Water Supply Scheme hakasnong Mausmai Riboy District. Haka jingalang bu maunong rim haka singi ki wipat ki he sarkar blai don lang ki kintup yau ba sustenance sotun MLA ke Jirang constituency but uba Victoria ni MDC ke Jirang constituency. Kani ke projek kadai ne ke bentaban penbiang syek babon ki sinong kintup ya ke Jorabat Mausmai Ampere but Ampangiri. Kajing temu jong ke projek kalong man penyo ya ke bam di ke bekoi bat ke bekoi ke bekia shaman le ki tliwing ke bala tip kum ke functional household tap connection. Ha ke bekren ha ke jingelang Menteri Rang Ba ulaong ba ke Jal Jeevan Mission kadai ke projek ke badon kam bat ke bala angnot da ke sarkar India man penyo di shabaro ki tliwing ha ki snong nong kendong bat ke jing pentri kam ya ke scheme kadang ya cha hapo jong ke jela. Menteri Rang Ba ulai tu baga jela kala la man penyo palat arlak teli ki tliwing haki tain nong gendong haki ni ki asnem shiteng lingba ka Jal Jeevan Mission ngas ngaus kem bada ka jingtre shitom lang jong ki officer ki bel IT na ka benta ka kam baru ka tnat sarkar ka badai pek ka jela kan la ban kot chaka thong man penyo di shaman le ki tliwing jong henre lak teli ki long yeng hadu penai December arja arpuar Menteri Rang Ba ula ban rap bakan ni ke projek kan kentiu ya ke rukom im jong ki ba haka than bat ru kan pelai lui ru ye ki kintei bat ki kena na ka balik bantong syaki jaka bajingai na la yeng haka jingkren jung Menteri Rang Ba ula pun slori ki ba ban sumar ye ka jaka shong bat ki telong haka shnong jong ki khenang ba on la ban pun urlong ya ka ni ke projek Shua kani Menteri Rang Ba ula pleru ya ke guest house kabarang Philip Shnatama jong ka North Eastern Police Academy ha Umsao Riboy District ka Brahmaputra guest house kadon na campus jong ka te ke jaka IG kai kadon arputli ki kamera babyang nadong shadong bat kani kan penbiang ya ke jingdon kam jaka sa jong kinong hikai bat ki he sarkar ki bawan mandon kam hangni श्रीमान आपका स्वागत करता हूँ एक विषय अंदर ये करो आपका सन में हाजिर है श्रीमान स्वागत भागो छोट स्वागत लाइन दूर खुशी महसूस हो रही है कि आज मैं आप सबके बीच ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही जरूरी एक डेवलपमेंट स्कीम का फाउंडेशन स्टोन आज डालने के लिए आज आप सबके बीच में आ पाया और इसके लिए मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट के सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और इस गांव के
और अलग अलग गांव से आए हुए आप सभी को अपना समय लेकर इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पहले जिन्होंने स्पीच दिया आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो अलग अलग काम है उनके बारे में आप लोग को डिटेल में बताया है। जल जीवन मिशन जो एक बहुत ही जरूरी एक मिशन और एक स्कीम है भारत सरकार की तरफ से और मेघालय की सरकार की तरफ से। हमारा यह मकसद है कि हम हर घर तक नल देकर पानी आप लोग के घर तक पहुंचाएं। आपको जानकर यह हैरानियत होगी कि 2019 से पहले टोटल करीब 6 लाख घर हैं हमारे रूरल एरियाज में, गांव में। और आपको ताज्जुब होगा कि इन 6 लाख घरों में से 2019 से पहले सिर्फ 4,000 घरों में नल से पानी मिलता था। 6 लाख में से सिर्फ 4,000 घरों में, यानी कि 1% से भी कम घरों में नल था। लेकिन आज हमारे डिपार्टमेंट, हमारे चीफ इंजीनियर, मिशन डायरेक्टर, सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और सभी पब्लिक के काम करने की वजह से आज हम लोग इस नंबर को 4,000 घरों से आज करीब 2 लाख घरों तक हम लोग पहुंचा पाए हैं 1 साल 1.5 साल के अंदर में। और हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोग 2022 दिसंबर तक हमारे लक्ष्य है कि हम लोग इसे पूरा कर पूरे 5,80,000 करीब 6 लाख घरों तक हम लोग नल से पानी या जल पहुंचाए। ये हमारा मकसद है। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे चीफ इंजीनियर, मिशन डायरेक्टर और सभी लोग काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम लोग हमारा लक्ष्य जो है पूरा कर पाएंगे। जब से हमारी ये एमडीए सरकार आई है, हम लोगों ने डेवलपमेंट को सबसे आगे रखा है। चाहे पीने का पानी क्यों ना हो, चाहे रास्ते क्यों ना हो, चाहे हमारे स्कूल्स क्यों ना हो, अस्पताल क्यों ना हो, हमारे स्टेट में इसकी बहुत कमी थी और पब्लिक को इसकी वजह से बहुत दुख झेलना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि 3.5 साल में हमने सब कुछ बदल दिया, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूं कि जो काम हमने पिछले 3.5 साल में किया है, वो पिछले सरकार ने 10 साल में नहीं किया। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। चाहे आप रास्ता देखिए, जो पिछली सरकार थी 10 साल में 700 किलोमीटर के रोड बनाए पीएमजीएसवाई में, 700 किलोमीटर के रोड 10 साल में। हमने 3.5 साल में 1800 किलोमीटर के रोड बना दिए और 1000 किलोमीटर हम लोग बनाएंगे इस 5 साल के अंदर में, गुना ज्यादा। जो 10 साल में हुआ वो 5 साल में हमने 5 गुना ज्यादा किया। अब जल जीवन को देखिए, जहां 4,000 घरों में नल से पानी मिलता था, आज करीब 2 लाख घरों में मिल रहा है और 1-1.5 साल के अंदर हम लोग कम से कम 5 लाख घरों में ये नल से हम लोग पानी घर में देंगे। तो डेवलपमेंट हमारे एजेंडा में है। जहां पिछले 10 साल में करीब
40,000 करोड़ का खर्चा हुआ। हम लोगों ने 3 साल के अंदर में 50,000 करोड़ से ज्यादा हम लोग ने डेवलपमेंट और अलग अलग एक्सपेंडिचर में हमारी इस एमडीए सरकार ने 3.5 साल में जो पिछले सरकार ने 10 साल में की थी उससे ज्यादा किया है। तो दोस्तों, आज डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा हमारा टॉप एजेंडा है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहां पे आकर ये प्रोग्राम सरकार की तरफ से बहुत छोटा प्रोग्राम है, ये कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बहुत छोटा प्रोग्राम है, लेकिन क्योंकि ये आपके हर घर में इसका इंपैक्ट है और इससे मुझे मालूम है हमारी महिलाओं को, हमारे माएं जो हैं, हमारे बहनें जो हैं, उन्हें इससे बहुत राहत मिलेगी। Kinongilam ke Regional Committee on Border Area bakentup biau ba Renik Tan Lengdok Tongkhar, Menteri Sorkar ke Meghalaya, ba Macmillan Bersat MLA ba KP Pangniang, ba PD Sangma DC West Khasi Hills. Kilahir Syatarabari rengkat ke Menteri ke Sorkar Assam ban yakendo i ke ba Hashua ban penbej yau put usam. Ha ketiga sengi nakaliang jong ke Sorkar Assam lawan ban mi khmat dau Atul Bora Menteri Bapek ya karep karyang Kanandita Das MLA bat kiwi pat kiru khmat bat ya kajingalang lapan ya dau Atul Bora kipai ba agaro na ki khatlai teli ki shnong ki lapoi bat shinrang bat kenthei daki hajar ngot bat habau ba Renik Tan Lengdo bat Atul Bora kila kili na kipai ba laki kwa bandon Meghalaya ni Assam baro kilai kawe ekti bat ki perta baki kwa bandon bej Meghalaya ना लोग मौजूद है, ये सभी लोग गारोज है, ये पता चला। अब लोग गारोज, नो बुद्धोज आर हियर, नो अदर कम्युनिटीज आर हियर। कुछ दिन पहले आए थे वेस्ट खासी हिल्स और कामरूप डिस्ट्रिक्ट का जो बाउंड्री है, डिस्प्यूटेड सम पॉइंट्स है, वहाँ पे गए थे। आज यहाँ पे आया, पहले बार आया। ये है अपर टराबड़ी, ये अपर टराबड़ी हिली प्लेस है, तो हमें सोचा कि एक साथ हम हेलीकॉप्टर में जाने से ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ का लोग हैबिचुएट है, लेकिन हमारे हैबिट नहीं है हिलना। We will report this. As a committee, we will report to both the government, and both the state government will take the decision. But we are happy to see today that people have expressed their will, their heart, whatever they have, without hiding anything. So we have seen that. Thank you. ऊपर ताराबारी आपको असली ताराबारी तो ये नहीं है, ये ताराबारी जो नीचे है। जब इधर में उधर से लेकर के इधर 1-2 घर आप रहने के लिए आप जब स्टार्टिंग किया उस टाइम से इधर आके बैठा है। असली ताराबारी तो बर्शिक बोलता है ताराबारी, लेकिन इधर में कुछ आदमी था इसलिए इसको अपर तारे बोलता है, मीन्स हो सकता ताराबारी। और जो उधर बर्शिक है वो नाम ताराबारी है, तो नाम तारे भी वो तो लोअर ताराबारी। अच्छा, इसके बाद इसका अंडर हम लोग के एरिया में 13 विलेज है, गारो विलेज। हम लोग 13 विलेज गारो विलेज है, आप लोग गारो जान से लेकर के यहाँ तक, तो सभी की सब हम लोग मेघालय को आने के लिए दिल करता है, क्योंकि हम पहले भी बताया था मेघालय असम में हम लोग इतना दिन रहा, लेकिन असम सरकार जो है ना वो तो हम लोग गारो को गारो आदमी जैसे नहीं देखता है। वो लोग एक तो जो ये छोटा वाला डिश में फूल रखता है ना, वो फूल में जब जरूरत पड़ेगा उधर पानी डालेगा, जरूरत पड़ेगा तो उसका क्या बोलेगा, उसको फर्टिलाइजर क्या बोलता है, खाद देगा। तो ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं। शांति सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। अगर आप लोग शांति नहीं रखेंगे तो फिर बात जो है वो बहुत ही आक्रामक मुद्रा में फिर बात नहीं हो पाती है। बात करने के लिए आवश्यक है कि आप लोग यहाँ पर शांति को जो है बरकरार रखें। अगर शांति भंग करेंगे तो फिर उसमें बातचीत नहीं हो पाएगी, फिर उसका कोई परिणाम ये नहीं निकलेगा। तो आप लोग कृपया बैठ जाएं प्लीज। Uba BS Mawanyang, Khon Jong Uliet, Bibi Nongse, MLA MDC Barim Jong Kamau Krawat Constituency, Mentakas Ngiyo Layok Ban Play Perda, Yaka Lempeng Yelek Kai Kenjat Ball,
bala penyat deka Mauko Afet Sports Club Hashnong Mauko Afet Southwest Khas Hills District hapok kamadan jongga Sports Club. Haba pai ha kajinge le kai sedang mentaga sngi kadai ka Red House bat ka Yellow House bat kini baro artli ki kanon kelayo ban yatep mar ar gol. Haba udinus John yaw punyau jong ka Red House ulayo ban tep ha ka minute ka basau pukendai bat sanpu ar. Kat baye ka gol na ka banta ka Yellow House layo ban tep da ubadap biang khas imyong ha ka minute ka ban ripusan bat henyo puwe. La ban kedau ba ka ni kelempung ye lekai ka de koi ne ka benta ban jet ye ke nongi lekai bakin sayo ban mi khmat sha ka MDSA bat ka deiru ka oi ne kilat ban pensilori ki samla jong ka shnong bakin nang treshitom khamtam e bakin long kita ki samla ke balai na ke jingdi ki ba pensneu jong ka kiat bat khamtam e no drugs haba kren lengkon na ka liang uba kanisan mawanyang ulakan tu bat aimen cm na ka benta ki rangi lekai bakide ban ye le bha namar kumba lamait phang bakani ke lempung ke de koi na ke benta ban jet di kirangi lekai ban let shaka MDSA. Arsenal ya kawan aku play pi kasenang bat ka sport club ya kaba filaseng ya kaneka tournament kabolong ka inter dong hang ne po senang mo ko pen ya kaba na man kapor na yo sneo ba na kaliang jong ka sport ka kamkio akan ne ka jaka jong pi nadu snem archan reu layo ya kaneka badan lengba kajing yarap jo ipa jonga te menta ka long kum de kumbang long te nakliang jong ngaro nga kerpat ya i kon du MLA ba inra ya kan ka memorandum ba in yo ya ka ban pen ba ya kan ka madan hang ne ba inla ban yarap nam ta jong kan ka madan ba inla bakin yo ki samla bakin yo ya ka ban ya le kai ha ka badan bakan long kajing kerku na menta jong pi ki samla kabangi dai ban itu bat hakana ka poru kalong kabangi sedang kumne kalong nang ban ai muslim ye samla bakin like pat kiar na kino jimlin ki wasdiu ki ba im hakana ka pai ra na ka juk ki pai kalong i kam jing trim ki macam kai ki ba wang mau ki ba ngat hai ni jimlin wasdiu kumurot ba kuwe da kabani ya simpen palo ni ya organisasi mereka program in kamai maka bakum kita nomor habangi kendu baralok ni kendu barajau kiyak don kajing lerang pada nilai akan ka benta jika tungi lapoi sya ka bukut jongga thup kubor saji sen pat koblai shiboni pi baro tak dah duk bini syambiang koblai shibon